Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete top 7 najbrutalnijih bandi na svijetu. I dok za neke od bandi uglavnom znamo iz TV serija i filmova, tu su i oni za koje najvjerovatnije većina nas nikad nije ni čula. A baš neki od njih spadaju u red najsurovijih i najbrutalnijih kriminalnih organizacija na svijetu. Predstavljam vam 7 najpoznatijih i najbrutalnijih bandi koji postoje na svijetu. Cosa Nostra. Cosa Nostra ili u prijevodu naša stvar korijene vuče iz istočnog Njujorka, gdje su bili migranti iz Italije. Cosa Nostra je jedna od najčuvenijih sicilijanskih mafija na svijetu. Pretpostavlja se da ima oko 25.000 članova i preko 250.000 širom svijeta. Poznati su po tome što sarađuju sa drugim kriminalnim grupama, posebno kada je u pitanju trgovina drogom. Crips. Crips je afroamerička banda osnovana u Los Angelesu 1969. godine. Počeli su kao lokalna banda, a sada su jedna od najvećih kriminalnih organizacija na svijetu. Poznati su što nose odjeću u plavoj boji kao i plave marame. Vjeruje se da ova banda ima između 30 i 35.000 članova. Najveći rival im je banda po imenu Bloods. Umiješani su u ubistva, pljačke i trgovinu drogom. Va Ching. U pitanju je kineska banda poznata kao i Dub C. Osnovana je u San Francisku tokom 60. godina. Članovi ove bande su uglavnom mladi momci. Najviše se bave pranjem novca i zločinima povezanim sa financijama u Los Angelesu i istočnoj Aziji. Kako se tvrdi, veoma su vješti u zarađivanju novca. Yakuza. Ovo je tradicionalna banda iz Japana. Njeni članovi su obavezni da prekinu sve veze sa svojom porodicom kako bi dokazali lojalnost svom mafijaškom bosu. Tvrdi se da imaju više od 100.000 članova. Bloods. Poznata banda iz Los Angelesa, osnovana kao klub još davnih 1972. godine. Za razliku od svojih najvećih rivala, Cripsa, oni preferiraju crvenu odjeću i crvene marame. Banda je podijeljena u takozvane setove. Svaki se razlikuje po osobnoj taktici. Oni se prepoznaju po bojama odjeći, simbolima, tetovažama, grafitima itd. Banda iz 18. ulici. Poznatija kao M18, to je surova kriminalna organizacija osnovana u Los Angelesu. Vjeruje se da ima više od 65.000 članova u 120 gradova. Najveći rivali su im bande Bloods, MS-13 i Crips. Imaju veoma brutalne rituale poput 18 sekundi premlaćivanja. Time druge primoravaju na poslušnost i odanost bandi. Mara Salvatrucha. Ova banda, poznatija i kao MS-13, je svakako najbrutalnija i najsmrtonosnija kriminalna organizacija na svijetu. Počeli su u Kaliforniji, a danas imaju više od 70.000 članova. Mara Salvatrucha je toliko brutalna da ostale nabrane bande pored nje djeluju kao grupe ne baš pametnih ljudi koji se bave prodajom droge. Polje njihovog djelovanja je, pa moglo bi se reći, sve. Od šverca droge, prodaje oružja, krađe, pa sve do trgovine ljudima i naručenim ubistvima. Ne ustručavaju se i da napadnu pripadnike policije, a nije im uopšte bitno ako među njihovim žrtvama ima žene i djece. I to bi bilo sve za ovaj klip, ja se nadam da vam se svidio i ćao!